Hurmatlı mekendaşlar, Moskva şəhərindəgiler, Metro Marina'nın Kaptal jağındağı parkta biz öz kırgızça kılıp çatır jasaganбыз. Arendaga berilet. Mına jamgır ötpөйт, 100% kepildigi var. Mına aylana çöyrөsü taza. Şaşlık kılgаны условиялары бар. Mına elder mına условия kılıp şaşlık jasap jatat. Kırgızlar üçün arzan bağda berilet. Eminен nokendikler üçün. Mına palatka jakşı abalda. Mına tekşerip körgülü. Jamgır ötpөйт. Mına elder oturat. Mına bul jam başında Moskva reka. Büt neleri var, şartları var. Mına Belaya Bereza'nın orta çeninde жайгашкан мына. Условия жайында мына. Көрүп койсоңуздар болот. Мына ичинде мына элдер шашлык жасап жатат. Жамгыр бизче айтканда сел болуп жагып атат. Бирок эч кандай бир тамчы суу өтө элек.